Kengken mau nyanyi ini tuh. Yen sing bas-bas sirago ngelakuran ane magedo ngomong racun. Pidana apa katole? Rejuno. Yen sing mulut tanah jangan tole nyane ndangin sanur. Botawang kuranan kekene nyeksa guber ida-ida pangjuang yen sing nyai mebekel mulu li jumanyine. Ih sombong celek kotak kene we. Somong Aja ya tanah enot dari tuan tanah pantas celek kotak kene jenang carulan tanah. Bocang carulan tanah jelek saya kan kamu yang miliki. Kodang pana? Ya sing kodang tugas ini aja cang pulas nengeng madan ini. Si idamang madan. Idamang. Yen sing beli ngenen cang lengis colek, cang sing jokobar nyaan beli yo to. Kengken. Bapan ini maya utang kencang, sing idang maya utang nyai agono maya. Cang sing itu sing dugo ban nyaken nyai betawang kene. Kengken. Mau bibih dadwo. Ken ben. Duh, anu lah. Mula beli usak mula. Nih. Aja pesu oren mengganti. Wih, pipes ni mau benal-benalan di peti ni. Sing dah dipelanjang. Sandal di got duduk ko besi. Cangkal cang mas sandal kini seliwah tawang. Kengken. Yan abasik ngagon sandal kadene neden lah. Yan buko dadu kan duang pasang lah. Lah aja. Kalau mau mipet. Cang kini emat cang hidup dari jelema ke kini. Mat hidup cek bangkang ibu. Oh, pian bangkang ni bangalukan ngali anu. Ali amu bang kini nase. Baju ben oren mengganti monek ke bos dia center peng baju sweater mai. Kian baju sweater. Mana foto? Sing nawang baju hangat nih. Patu. Nyai orang patut cang orang berbeda. Berbeda aja ya dong. Nih bu, ulian panak ini mah kado tawang. Kado kengken. Telah tanah jangan mengade sampai kuda ngakit madep. Tuh bu, wak tadi jelemo, tadi kutun pondok, kutun muk kini apa jelek kotok kan? Dosa jelek panak ini ane jelek. Panaknya jelek. Yang mundong lah panak, jangan bangga nih beli. Apa mah kado bangga? Aja nanang nih kini jenang carotoke. Ngidang lah panak sarjana. Oh tuh bangga ini. mana? Sarjana apa ngelek-lek bibis dan mulai. Iradu lengah beli belok. Dono. Yang sing pani liu nyak pipes. Ngau gen kenah gitu. Yen sing ketang sing nyak padi lung bangun nih. Bangun. Jangan. Kene bocah lekat ya dong. Kadang dia lo nanya kalau hang panak. Nak ulo liu nanya kalau hang panak yang pipes. Sing tadi yang mau beli mako kan pipesnya batang galang yang pipes. Oh nyang bang panake pipesnya banglah panak medidal gitu kena nyine. Putlah kaditanai nu tanah nyine dena tebe. Tanah apa tau? Nah tanah itulah gitu. Iya nada pirago mekendul. Yan kontrakang min bidan karuliang. Sing dawang. Ini sebatang cang. Do tanah cang itu ang. Budi dari itu awangi jeleknya cang lah. Jelek do cang gelang, cang sing bokobar gelang beli yo. Jani budi tiwas cangi nyai maru ngomong gitu. Dingah panake. Kengken panake. Di ortone mengenap di kopeng cang bedingah. Ordo apa dingah beli? Panah nyine nawang. Kengken. Ngamah sagu-sagu. Aduh. Beli. Yan namuntot di jenang panak ngama sagu yan panak cang mulai kuliah beli cang bos sedio bahas nih galih nih putih beli ancang besia beli ancang beli maro cocok ngama sagu Nih maro jo man bungut ini celang aja ya besia mager panaknya ane makadu li jumak di jo kadeni nak masuk ya kuliah ya nyen orang yo iya bungut ini ane celang matan ini ane butuh cang kopengnya ane celang matane ane butuh bading pantas kok kene jenang kene belak kengken apa sagu apa orang beli sama panak itu ane mah kado punya tuh ane mah kado punya tuh pesu nak apa yang selesai pesu nyai curiga cang saya curiga kan beli yo kadang digote beli ngelel cang saya ngeruang yang cang ngelel juga ada yang lada ke wanita cablak masih nyai kena yang lada digatot sebelum indang-indang cablak janganlah
Ajak memunyi pantas pada dipetel kan kene jelek kotokan ini kan dia. Cang yang sing semakan tepuk panake nyen. Sing lego bayu. Sing kan panak. Ini bo. Sing aduk lantingin cang manipuan luar. Panak nyini panak cang tuh deng lantingin aku. Sangkalango bodoh patuh kena beli ngajak kena panak. Zaman jani nak boleh beli. Zaman jani harus bisa mengikuti perubahan zaman sing cara beli. Kene ngoyong di pondok kan pesu dah se. Motor ngoyong-ngoyong beli namprak melayu. Nye namprak melayu. Beli. Ngelekek motor ngoyong ngeremang mesin. Ada. Jadi kini itu hasil deh nak sing masuk. Lan lidikin panake DJ ne bang kualo tawang cang nak bojak sing nyidang ning wang tutur di rurung ini. Nah, bang sing beli ngurang cang kan guru kang panak kemung mai jani dole walau panak cang sing cara munyin beli ini cakat punyal cang beli hidup-hidupan. Cang kadunya pengen ngalang alis. Tapi walau aman saja uliang cang nyai. Pelih nyanyi panak kejak cang. Sajan keru yang beli cang. Sajan keru yang beli cang. Kanden malu lah. Kade nak saja bani main. Bukti yang panak.